الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Barcha g'alimlarni yo'qdan bor qilib tarbiyalab turuvchi Alloh Rabbimizga barcha hamd sanalarimiz bo'lsin. Barcha payg'ambarlarning xayrlisi bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz erishib tursin. Payg'ambarimizga chin ko'ngildan yordam etgan sahobalarına, tabi'inlarga iman İslamda kıyametke xatli bulurga tırışkan mümin musulmanlarga hayır doğa selamlarımız bulsun. Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İslam dininde köngül tınışlığı Allah-u Teala'nın musulmanlarga birgen bulağı bulup tura Allah-u Teala bolay dip eyte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم Ул ие булган иманнары белән иманнарын ныгытсыннар өчен иман китерүчеләрнең күңелләренә тынычлык Рәхмәт Аллаһыга һәм аның Расулына хөрмәт, исламның хөкемнәренә авышу һәм тартылу индергән зат. Һәрберебезнең күңел тынычлыгына ия буласы килә. Әмма аңа омтылу юлларыбыз төрле. Кемдер аны байлыктан, кемдер дан дәрәҗәдән эзли. Dinimiz күңел тынычлыгына шин дәрәҗәдә ирешүнең бердән-бер юлы Аллаһыга мөрәҗәгать итүдә дип өйрәтә. Аллаһның безгә мәҗбүр эшләргә кушкан әйберләрнең асылында үзебез өчен физик һәм рухи яктан кирәкле кыйммәтләр ята. Коръән укыйбыз, намаз гыйбадәтен кылабыз, зикр әйтәбез, тынычланабыз. Ураза тотабыз, нәфесебезне тыярга, үзебезне кулда тотырга, булганына канәгать булырга өйрәнәбез. Булар шулай ук кешегә тынычлык алып килә. Безнең күңелендә нәрсә икәнен белүче бердән-бер зат ул Аллаһы, чөнки күңелне Рухны барлыкка китерүче дә ул бит. Коръәндә бу турында булай дип әйтелә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллазина аману ва татмаинну кулубухум бизикриллахи ала бизикриллахи татмаиннул кулуб. Алар иман китергән һәм күңелләре Аллаһны зикр итү белән bütün буталчыклардан, шик-шүбһәләрдән котылып тынычланган кешеләр. Күңелләр Аллаһны зикр итү белән тынычланмыймы? Шуннан чыгып, ислам галимнәре күңел тынычлыгына ирешү өчен түбәндәгеләрне киңәш итә. Аллаһы минем янәшәдә, мине ишетә, аңлый һәм ярдәмнән ташламый дип уйларга кирәк. Бу кешене тынычландыра. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдән Мәдинәгә хиҗрәт вакытында Абу Бакр радиллаһу анһу белән Мәккәгә бер сәгатьлек яраклыкта булган Саур тауы түбәсендәге бер мәгарәдә 3 көнгә Мәккә мәшрикләреннән яшеренәләр.
Бу вакытта мушрикләр мәгарә янына килеп, аларны изли башлагач, Абу Бакр радиаллаху анху, әгәр бүген тотылсак, Аллаһның дине бетәр дип уйлап, бик куркуга кала һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямга: "Я Расулуллаһ, аларның берәрсе аяк астына караса, безне күрәчәк" дигәч, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям: "Өченчесе Аллаһы булган ике кеше хакында син нәрсә уйлыйсың?" дип әйтә һәм Аллаһы Тәгаләнең ярдәме һәм саклавы үзләре белән булганын аңлата. Һәм Аллаһы Тәгалә Коръәндә булай дип әйтә: Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. Шул чак ул аның өчен хәвефләнгән юлдашына: "Борчылма, Аллаһы ярдәме һәм саклавы бит безнең белән" дип әйтте. Һәм Аллаһы аңа рәхмәтен һәм тынычлыгын индерде. Мөхтәрәм җәмәгать, күңел авырулары өчен иң яхшы дару һәм тынычландыру чарасы ихлас күңелдән Коръән аятларын уку, аларның мәгънәсе турында уйлану. Пәйгамбәрбез үзенең бер хадисендә: "Кешеләр Аллаһы йортларының берсендә бергәлеп Коръән уку һәм өйрәнү өчен җыелсалар, аларга һичшиксез иминлек инәчәк, аларны рәхмәт каплаячак, фирештәләр әйләндереп алачаклар һәм Аллаһы үз каршылыгылар алдында аларны искә алачак." Тынычлануга якынлауның иң җайлы юлы күп тапкырлар Аллаһны зикр итү. Юнус алейхиссаламны балык йоткач, ул бик җайсыз, шарасыз хәлдә кала. Шул чакта Аллаһны зикр итеп бу дуганы укый: "Ла илаха илля анта субханака инни кунту минадh-дhalимин." Синнән башка һичбер илаһ юк, син пак, һичшиксез мин залимләрдән булдым дип әйткән. Мөхтәрәм җәмәгать, һәр ниятне Аллаһыга тәвәккәлләп тормышка авышырга, һәрбер эшне Аллаһыга тапшырып башкарырга тиешбез. Аллаһыга тәвәккәл кылучы кеше эшләренең ахыры нәрсә белән төгәлләнүенә карамастан күңелле белән риза була һәм үзен тыныч тота. Хатта ул теләгән максатына ирешмәсә дә зарланмый. Тәвәккәл кылганга күрә Аллаһ Тәгалә Ибраһим пәйгамбәрне һәм дә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямны да зарардан саклады. Ибраһим пәйгамбер Намруд патша яккан уттан, а Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккә кафирләренең һөҗүменнән котылды. Абдулла ибн Аббас радиаллаһу анху булай дип әйткән: "Безгә ярдәмче буларак Аллаһы җитә. Нинди яхшы ярдәмче ул" дигән сүзләрне Ибраһим пәйгамбер утка атылган вакытында, а Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккә кафирләре белән куркытылган вакытта әйтте. Уважаемые братья, в исламе обретение спокойствия души является даром Аллаха. Всевышний Аллах Раббуль Изза говорит в Коране: "Он Господь миров, тот, кто низвел спокойствие, умиротворенность сердца верующих, дабы к их вере прибавилось еще веры, дабы увеличить запасы их энергии, придать больше уверенности". Каждый человек стремится к тому, чтобы обрести спокойствие, умиротворение в своей душе и сердце. Кто-то его ищет через обретение богатства, кто-то заняв высокое положение, по-разному. Но истинное спокойствие души достигается через веру, общением и обращением к Аллаху Раббуль Изза. Ведь в основе всех повелений Аллаха
как физических, так и духовных, лежит приобретение пользы для нас самих. Посредством чтения Корана, намаза, поминания Аллаха, зикра мы успокаиваемся, держим пост, воспитываем свой нафс, учимся держать себя в руках и быть довольными тем, что имеем. Все это вносит в нашу жизнь умиротворенность. Только Аллах знает, что в наших сердцах, так как Он творец наших сердец и души. И спокойствие дает только Он. Мухтарам джамаат, вспомним историю переселения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, из Мекки в Медину. Они были с Абу Бакром и находились в часе пути от Мекки у подножия горы Саур в ее пещере. Там они прожили 3 дня, скрываясь от преследовавших их мушриков. И вот в один день мушрики приблизились к пещере в поисках пророка. И Абу Бакр подумал: если нас сегодня поймают, то религия Аллаха закончится. Он очень испугался и сказал пророку: «О посланник Аллаха, если кто-то из них посмотрит под ноги, он увидит нас». На что пророк ответил: «Что ты думаешь о 2, с которыми 3-м был Аллах?» И пророк поддержал и успокоил сердце Абу Бакра, сообщив о том, что им помогает и охраняет сам Всевышний Аллах Раббуль Изза. И в Коране об этом важном событии есть аят. Говорится: он обратился к своему попутчику Абу Бакру, которого охватил страх за пророка, за его жизнь. Пророк сказал: «Не печалься, нет сомнений, что Аллах с нами, и не низвел Он, Аллах Раббуль Изза, в его сердце спокойствие, умиротворенность и укрепил его невидимыми войнами». Вот такая история. И самый верный способ успокоить сердце и действенное лекарство от болезней души – это искреннее чтение аятов Корана и размышление над смыслом неспосланных аятов. Пророк в своем хадисе сказал: если люди соберутся в доме Аллаха для чтения и изучения Корана, без сомнения к ним снизойдет спокойствие, их покроет милость, их окружат ангелы, и сам Аллах, Раббуль Изза, упомянет о них. Поэтому для нас важно каждое намерение воплощать в жизнь, положившись на Аллаха, и начинать всякое дело с Его именем. И человек, который искренне положился на Всевышнего, несмотря на конечный результат, проявляет довольство своим сердцем и держит его спокойным. И даже если он не достигнет цели, не печалится и не расстраивается. Ведь умение проявлять таваккаль – это качество пророков. Уповая на Аллаха, Ибрагим, алейхиссалям, спасся от огня Намруда, а пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, от зла мушриков Мекки. Как сказал Абдулла ибн Аббас, слова Ибрагима, когда его бросили в огонь, и слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда его запугивали мушрики, были следующими: нам, помощникам, достаточно Аллаха. Какой же Он прекрасный помощник. Из этого делаем вывод. Нужно довериться Аллаху, Господу миров, верить Ему свою религиозность, не сомневаться в своей религии, не зацикливаться на мелочах, утопая в болоте сомнений и неуверенности. Положиться на Всевышнего, веренным нам в семье, детей, карьере и так далее. Стать умнее, мудрее, трудиться, быть стойкими. Иншаллах, положиться относительно того, как все закончится, конечно, после того, как сами сделаем все от нас зависящее, думая, стараясь, усердно трудясь, не опуская все на самотек, а доводя до конца, не бояться, а проявляя спокойствие, довериться Аллаху, сохраняя уверенность, что нас ожидает лишь лучшее из милости и щедрости Создателя. Мухтарам джамаат, есть маленькое объявление. Наш Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдам» запускает акцию «Куңел көзі белән укыйм Кур'ан» – «Читаю Кур'ан душой». Интерес к священному Кур'ану нарастает, в том числе среди незрячих людей.
предоставить возможность к самостоятельному изучению, заучиванию тексту благородного Корана – это великая заслуга перед Всевышним Аллахом. Известно, что если человек стал причиной чтения или заучивания Корана, то эта награда будет увеличиваться до судного дня. И это есть самая верная инвестиция верующего в этом и в следующем мире. Акция «Кумиль Кузиблян Укаим Коран», читаю Коран душой, это издание полного текста священного Корана шрифтом Луи Брайля и передачи его незрячему. Стоимость одного полного издания, которое составляет 6 томов, 7600 рублей. Экземпляр может быть адресован как от одного человека, так и от целой семьи. Непрерываемая джария садака будет способствовать милости Аллаха во всех сферах нашей жизни. Иншаллах, шул Коръәндәрен бастырырга ярдәм итегез. Тагын ихтибар мөхтәрәм җәмәгать. Хөрмәтле 60 яшьтән өлкәнлекләр. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары нигезендә сезне өйдә калуыгызны сорыйбыз. Үзегезне саклагыз һәм сәламәт булыгыз. Уважаемые наши прихожане, старше 60 лет, просим вас в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 28.10.2021 года оставаться дома, берегите себя и будьте здоровы. ألا إن أحسن الكلام وأبلع النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام